Pod astmom za duhom podrazumijeva se naglo nestajanje daha, neposredan uzrok tome je grč prstenastih mišićnih vlakanaca u finim i sitnim ograncima dušnika koji se javljaju zajedno sa otečenom sluznicom. Zbog toga nastaje toliko osuženje da se zrak ne može više povlačiti. Uglavnom je spriječeno izdisanje zbog čega se zrak u plućima proširi, a plućni mehurići jako rastegnu. Napuhnuta pluća opet pritisnu ogranke dušnika čime se, iako su pluća prepuna zrakom javljaju posljedice zagušenja. Astma nastupa ili naglo ili raznim predznacima kao što su glavobolja, umor, povraćanje, proliv. Nastupi se javljaju uglavnom po noći i to obično u prvim satima posle ponoći. Kad dolaze u određene dane i sate, nekad dolaze vrlo često i gusto, a zatim iščeznu na dugo vremena. Kada astma nastupi, bolesnik se budi sav slomljen i gotovo sa strahom da će se ugušiti. Što su jače i napornije kretnje disanja, to se jače javlja osjećaj neugasive potrebe za zrakom. U prsima se čuje pištanje i šumovi, a to su u stvari znakovi sluzi u ograncima dušnika. Ponekad je to tako jako da odzvanja po celoj sobi. Cijelo se tijelo bori da bi skratilo to mučno stanje. Postepeno grč popušta, disanje postaje slobodnije, a pištanje u prsima menja se u vlažno hroptanje jer je gusta sluz postala tekućom. Jaki kašalj izaziva izbacivanje sluzovog gnojnih masa. Kod nekih bolesnika javlja se povraćanje, štucanje i podrigivanje. Napad astme može potrajati nekoliko minuta, čak i sati. Nakon toga bolesnik se osjeća umornim i utučenim. Život je rijetko kada u opasnosti, iako cijela stvar izgleda opasnom. Lečenje čajem. Sastav čaja: 40 grama cvjetova zovine, 40 grama stucane zovine bobe, 30 grama stucane bobe borovnice, 30 grama stabljika komorača, 30 grama stucanog lanenog semena, 20 grama stabljike timijana, 20 grama listova i stucanog semena trbulje, 20 grama stabljike majčine dušice, 20 grama listova muške bokvice. Pripremanje i primjena čaja: trave jako usitniti i izmešati. U 1 litru proključale vode staviti 10 grama mješavine trava i poklopljeno kuvati 1 minutu, hladiti poklopljeno, hladno procediti i dodati 10 kafenih kašičica meda, dobro promešati i u jednakim vremenskim razmacima piti 6 puta dnevno po 1 decilitar. Pre toga svaki put pojesti po 4 čena očišćenog i stucanog belog luka pomešanog sa jednakom količinom meda. Kod jačeg oboljenja za pripremanje čaja koristiti istu mješavinu trava, s tim da se prethodno trave namoče. To se radi tako da se u 1,5 litar prokuvane i ohlađene vode uveče stavi 10 grama mješavine i moči do jutra. Ujutro se kuva 3 minute, to jest potrebno je da 3 minuta ključa poklopljeno, hladiti poklopljeno, procediti i dodati 10 kafenih kašičica meda. Promešati i u toku dana popiti 1 litru čaja uzimajući u 10 navrata po 1 decilitar u jednakim vremenskim razmacima. Pre svih napitaka uzeti srednju kašiku soka isceđenog iz belog luka. Sok se priprema tako da se beli luk stuca i kroz krpu procedi. Za svaki obrok posebno pripremiti. Svi recepti će biti napisani ispod videa. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!